Jingìalehkai Phainal kebelakap khmih lynti baha jong lympung ïalehkai football Super Division League arjar arpusau he East and West Khasi Hills kebelak pelong da Pyndengumiong District Sports Association PDSA mynta ke sngi ke jingìalehkai final kalalong madan phutbol Dom Mawlum Pyndengumiong ha kaba ke jingìalehkai kalong hapdeng ke Mishon SSCC pyrshah ke Thangmaw SCC kebala pynkyndit paidbah da ke jingtriem ranglehkai. Jingìalehkai pyni kesap kyrpang jong baroh artli kinhun kabala penhun kinong petkai da jingìalehkai betebet jengki. Kelas step jong jingìalehkai kalong itanat bah ha kaba Mishon SSCC kalalam khmat da thep shikul. Ha sedang jong kelamin Mishon pyni jingklan bor madan da thep saarkul katba Thangmaw kamshim lala thep watang kawe kakul ha jingìalehkai kalakut dalai lanot bat Mishon kalayo ekanam Lahduh jong Super Division League arjar apusau harengkat khusnam pisa belong rupau hajar tingka katba kinhun bawan baar kalayo pisa khusnam saupau hajar tingka rengkat trofi. Hai kini jingìalehkai lawan bansa Shillong do ba nong bri ADC ke East and West Khasi District kumkongsan ha jingidon lang uba El Marthong AEC UMDC berim kemairang constituency uba nong rang President ke PDSA ba El nong rang kirkot ke PDSA bat kiwe kinong syakot ngopha. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
Ayo.